Shalom warahmatullahi salutna damang denang nani holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus haambiku song lima nang nahu paribot jalan tung salutna mahita tahe luasnya KBP tanpa terkecuali malang di dia pemandangan na boleh terjangkau channel YouTube nami ona kamangnang tapi baru masuk ke pasar tami itu kita pasar hatta di bagasan seperti kianon nang kurang fitam ya kamanginang alai usaha kami do boy rohami lah mengguru mengarang tadi per minggu tadi hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 nah masuk mahita kamanginang tu sada minggu naik baru minggu info kapit lapatanna jawon nama ahu jadi alusakuma ibana do topi minggu ta jono do debata uju-uju ahu Tuhan dekat tatkala aku memanggil lima tapi minggu ta kamanginang jolo hari mangido maaf ngolo tumpen non adong nah umur kami yang kamanginang di suara nami nah orang pas orang fit karena paling kerjolo kamanginang kaguru masih nomor 250 itu
utak kamanginang tulur aku siap buluma kereta holan saya alai tabang masa hari notasi naik saya kaguru osak kayak dua kamanginang asal lebih hafal kita masa hari notasi na mi sol do 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 sol mi sol do 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 re mi mi re do re mi re do 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 mi re do la 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 sol 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 do si si do mi re do si la si la sol do re mi fa mi re do 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 mi re do la 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 sol 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 do si si do Nunga sai do sampulaning maluko nang di uno mudanai Hai las do na sak bajumi na di ahon go mudanai Iya so maluko di ban mudan itu tai Anong sak baju sangon hapasi ay iya so di ban mudari Nah mangi utak kamanginang 240 ay sana dua Jesus urubna monang mami tatap makuni naulungi no somasa dima monggok diami nan porgana doami sudi Sai dikiki-bisi polis jalanan Manang beho kosong arsakanan Jesus pamonang bodo manus jalan apunang audung tokoh Holan Tuhon au mangurus mida pamelani kotidion Molosai masira usan rohaku Unang kadimu awale Tuhaku Nah mangi utul orang sono ayat saya ditambah tuh luka balik kamanginang HP masa di gulungon asal na pararo batukon kamanginang Ave masa di ulumu Tuhan menjagamu Holong adumu dewa
lapar puja kawanginang siang nomor 200 sono. Sada dua mah Tuhan. Teman Tuhan tamulah teman ang dita salud na kamanginan sa lima sahat ni pergurat dari bagasan aktif janon na jumpa kamanginan dong naga umur kami di suara namin yang kurang pas walau namun hamuna. Selamat berlatih buat teman-teman, terutama untuk song leader, tetap kita semangat dalam pelayanan kita. Salam sehat dita, salam horas, Tuhan Yesus memberkati kita. Jumpa kita di sini di Naroka.